Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kung naklaki din no asino ti masabat ko na pintas. Si kagaya man ang Rosita. Si kakit di mat bakla. Kumusta nga ti biyak ti may isang OFW? Nasaya at latamat. Narigat. Ngam kaasi ti apo. Nakaurnungak matpiman. Ay! Bagay mo ti braces ken unat abuok mo. Aya? Wen, iti kastalangan. Adamat siguro mailawan manang. Kaano ngay manan nga agsubli ka iti abroad? Jak pa'y sigurado no agsubliak bakla. Plano ngamin ti agnegosyo dito'y lugar tayo. Tapno sa anak kon amaya dayo kininanang. Ay, mayat met lang ti agnegosyo. Nang runa, no ada pagpuunam. Nakita mo ni Manang Rosita, Manang Cynthia. Nagawid gaya man. Aya, kaano pa'y? Diyak nasaludsod. Ang nasalaw ko iti dalan iti na minsan. Nagdakkel ti nagbaliwan na. Apay mat anak ko ng tikas tabakla. Kat no nakabraces, ken, ay, unat ti buok nan. Saan laday ta? Pimo daw. No kasta, nagpariban? Kasta nga rod. Ay na, bagay na ti kas di buok na. Na, nag-abroad lang, limas tugmatan. Ay nawaw. Talaga nga ugali dagiti Pilipino nga OFW ti agpalastong no kasta nga agawid da dito'y Pilipinas. Kunamlan bak nang damano kwa. Ay na, imbis a ma-inspire ka, kasta ki din ti ibagbagam. Uno, umapal ka. Nay, si Kamat ti masabat ko dito'y dalan, Mari Rosita. Kumusta ka, Mari Cynthia? Ay, nasaya at mat. Pudno gayam tinaibaga ni bakla kanyak, Mare. Ah? Impaunat mo gayam ang tibuok mo, kanay. Nagpa-brace ka pa itingipin mo, Mare. Ay, napimo daw ka pa eh. Day tatima ko na as self-love, Mare. Sigurado adakkel ti ginastos mo di tanya, Mare. Ayun, amare. Brace pa'y laang kat mapan a 50 mil. Ay, nawaw. Nagninamot gayam. Wan, ngam okay laang. Deserve ko mat siguro. Tain trabahwak mat iti manu atawan ijay abroad ti kwarta nga inusar ko. Pasikat na talaga. Ah? Anya ti ko na, Mare? Ay, tikunak, Mare. Bagbagay mo, tikasta. Adapin mintas ka. Apay nga ita ka lang, Cynthia, bakit? Itay pa yung urayag ti martilyo, binulod mo. Nasalaw ko nga rod ni Mari Rosita di tadalan lakay. As usual, nagis-istorya kami pa'y mata. Madlaw alimastog lakay. Limastog. Apay na ibagam alimastog. Una, ta nagpa-brace iti ngipin, ken nagpaunat iti buok lakay. Saan lang nga day ta? Pimu daw pa yan. Baya ma, warta na mati inusar na. Siyempre, nagpa-brace ken nagpaunat iti buok. Takayat na ti agpalastog lakay. Ay nawaw. Agpalastog mo't alaw-lawatom dita bakit? Kat pudumat, saan ka di akasta dagiti kalugaran tayo nga OFW? No agsubli na dito'y Pilipinas, kaslabak nang da. Nagadu ka numa, tapaggastusan da. Ken napurmada pa, isi ka. Agsardeng ka man bakit? Saan ada kisti agpapintas?
Saan ba't adakas ti agporma ta kwartada mo ti usaran ta? Ha? Apal mun sa laday ta. Talagang samot nga awan nagbaliwan ni Marisin kya, nanang. Tapay, ba't anak ko nam tikas ta, Rosita, anak ko? Madi nga minti pa nagkita na kanyak, idinasalaw ko di tadalan. Anya, Nakuna na pa'y apasikat ah. iti anya ka no agapaw. Kuna na siguro ajak nangagtiin niya rasaas na, kabayatan ti panagsarita mi. Di mo latan ikas kaso, anak ko. Apalan na ka siguro manan na. Ay, day takit ti madi kadagiti kalugaran tayo, nanang. Addala makita dang adday naramid mo iti bagim. Panunutan dan alimmas to, wenno pasikat ka. Kas na kunak itayad. Di mo latan ikas kaso. Awanan ti bibiyang da at akwartam may tinusarmaw. Bay-bay am apanunutan da no anya ti kayat da panunutan. Kasta talaga ti ka panunutan dagiti na apal at tao. Kunak tumat nga minken ka bakla. Ha? Talaga alimas tog ni Mari Rosita. Ay na, kaslasaan mo't Ay na, nunangag mo lang ti panagsasao na kanyak itay bakla. Ang mga numaasar ka mga. Anya? Iti kas diya tono ti boses na. Madlaw akayat na ti agpalastog. Ay na, kano nagmetipan nakisarita na kanyak, idi nagsabat kami. Ay, di mo lang siguro nadlaw. Nagadunto pa niya ipalpalastog na. Uray ti binayadan na iti braces na. Inbaga na pa ya, uray saan kumatasal sa ludsudan numano. Ay na, si kakit dimot. Agin sisingpet laang dayta ididamo ang nagkita kayo. Ngam ti kinapudno na, kaya't namutan ti agpalastog. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan mi, bakla. Ay mabiit man laang. Apay ka di, manang Rosita. Adda kayat ko nga itudkan ka. Nalipatak nga imbagakan ka idinaminsan anasalaw ka di tadalan. Nanang! Mudtoy man tinakasupot asabon kan chocolate di talamisaan ko. Hey, umayan, anak ko. Ay, saan ba't ang masapol nga ikanak, manang? Ikan kalata tadimi mo't la maibuskin ni nanang. Naimbag lang at damot marama na ma-chocolate Ay na, thank you, Ay, Ato yan, ti sabon kan chocolate, Rosita, anak ko. Kukuha mo, bakla. ay na, nagado. Awatem ki din. Talaga aparakan ka dayta. Anya nga'y tanakasupot nga inigamang bakla. Ay, sabon kan chocolate, manang Cynthia. Ay, nawaw. Nangalam nga iti dayta. Di mo ibaga nga intod ni Mari Rosita dayta. Ay, tumpak. Ni manang Rosita tinagapuan na. Kat, inawat mo matadagos. Ano fa? Imported ko naman. Pasikat talaga. Apay, awan intad na kang ka. Uray di nakikikan. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Sa maysa, sa anak nga ang bibisen anya. Anya ti ko na, Rosita, anak ko. Ag out of town ta. Una nang, tapno mapadasan nyo mat ati ag beach. Ay na, saanan anak ko. Inayon mo kit de iti puunam ti pag-beach takuma. At damot din naka-reserve apagpuunak, nanang. Ay na, jak kaya ta masayang lang ti kwarta nagregatam iti mano atawan iti abroad anak ko. Ay nananang, kaya't yumanwan no saan, mapantayo. Rugyan yun ti agimpake, taag out of town tayo man pay. Sakbay amarugyan ti mini grocery store ko. Ngamin, no marugyakon, awanan ti oras tayo nga agbakasyon. Anya nga tano, gumatang kalatan iti makan apagsangwanta dito'y balay anak ko. Ay saan nanang? Amok nga idi pay laeng, kaya't yun ti ag beach. Kat ita, taad da kwartak,
Kan sa anak pa'y anak ki asawa. Padasan tayo man matiag beach. Nag-out of town damat gayam manin. Asino? Asino kumapay ngay lakay? Tay kalugaran tayo Tay kalugaran tayo alimastog idinagawid dito'y Pilipinas. Ay, nawaw. Masapol ka no mga i-post na tinapananda beach. Pwe, Apay ay akas tati pa nagpampanunot mo si Kasincha. Tunggal at na makita mo ipos ni Mari Rosita. Ibagam alimastog. Aha. ay katpud no matlakay. Nag-abroad laang, naglastugan idinagawin. Diyak amukang ka. Umapal ka siguro. Iso akas tati pa nagpampanunot mo. Ay, saan? Kanya kumangay ti apalak kwa na. Saan, Apulos? Nakitam ka ditiin post ni Mari Rosita iti Facebook, bakla. Ay, ti out of town da ka di? One, masapol ka numat nga i-post na iti Facebook. Naglasto ka talaga. Ay na, tinsamutan biyag ni Manang Rosita ti Bambantaya, Manang Cynthia. Ay, sana. Taapay nga rod nga updated ka nga iti mapaspasamak iti biyag da. When tano saan na nga ipalastog iti personal. Ipos na iti Facebook kas jay. Bayam ana ipos na. Kwarta na matius usarin na kat. Uray pa'y kwarta na. Masapol ay nga ipalastog na. Ay na, no para kanya. Saan apalastog ti kas jay? Ay, sus! Pinaramananda ka lang iti tsokolate. Kastamat din ti panagsasaam. Ay, ibagaman ti pudno. Umapal ka niya. Kastan sa matipikto ti tsokolate nga inted na kinkabakla. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, no para kanya. Saan mo't aga po tayong post jay tao kat ipalpalastog nan? Saan mo't lang aga po ta nagpariban kat kayat nati agpasikat? Ganun. Dayta akapanunutan, ti saan na nasayaan? Si kakaditi agbiyahe ita, pare Marcos. Ay, uwan mare. Agpasentro ka? Wen, mapanak man gumatang iti materyales. Materyales. Mausar para iti mini grocery store nga ipatakder ko, pare. No kasta, agnegosyo kagaya man, mare. Wen, tapno saanan ang masapol nga agsubli ak ijay abroad, pare. Kan tapno sa anak matlaangan amaya dayo kin ni nanang. Ay, mayat dayta na panunot mo, mare. At danton as-asideg, apaggatangan me. Wen pare. Adan samot agpatakder iti balay na lakay. Nakitak mo iti materialis nga inlugan mo itay. Ni man, Mari Rosita? Ay nawaw. Agpatakder manan iti balay na. Katawan pa'y mat-asawa na. Saan? Grocery, ti patakder na. Anya? Ne, apay akas ladi ka naragsak. Mayat, no adagi patakder iti kasjay ditoy. Taas asideg ti paggatangan a grocery. Kuna naman na. Tapno adamay palastog na. Apay ayakas ta ka na yung ti bagbagam. Negatibo man amin ang arumrumor di tangiwat mo. Ay na, awan lat, ibagam no di ti agpalastog. Katpud no mat. Pustahan ta. Agpost to manan ni Mari Rosita iti Facebook na. Iso siguro adi umayan dito ni bakla. Gapot takas tati sang kaibagam no da ditoy. Ay, maumamot ajay tao. Kung naktupay mga mingken kalakay, impost ni Mari Rosita ti grocery store nga ipatpatakder na. O, kita unay kan lakay. Apay asinipatnak. Barbarang makariing ka ah. Makauma ka mait. Tunggal adda OFW nga umasinsoy ti lugar tayo. Kasta kat ibagbagamon ang nalastaw. Wen atapod no mat. Diyo ka di makita at tunggal agawid dagiti OFW ket kas dalabak nang nagado ka no mat a family outing kas kadanuan niya dita. Unay ka matan lakay. Uray saan anapig sa dayjay nasakit latan niya. Ay na, Jack, magustuhan na kita nga ibagbagam arum-rumor itingiwat mo. No umapal ka, agabrod ka mayit. Nagado kong ibagbagam mo.
Ay, talaga aday taasin siya. Syakit din ti padaksen na dito lugar tayo. Apay, anya mananti na ramid na aya anak kaw. Mapan na kano istoryaan alimas tugak nanang. Anya, Ay, talaga saan nga agsardeng. Kaya't nansamot at talaga ti makaraman. kat, sa dino nga iti papanam. Mapanak iti ayan datag sarita kami iti nalapat. Agrom day dya at tao. Anya nga, day ta nakasupot nga imot mo. Sabon kan chocolate, nanang. Ikak man laangan tapnog sardeng. Ay, makauma day dya at tao. Sipod nagawidak dito'y lugar tayo. Nagado ngay bagbagana. Ada ni Mari Rosita de Terwar, bakit? Ada ka na pagsaritaan niyaw. Kwa, ibaga marin mo arak lakay. Abay ko ma. Mga nudimanon matenken kwa na dagiti pamadakas ko idi lakay. Rumwar ka tayong kakasarita. Ay, ibaga mga awanak dito'y balay ko naklangarudan. Naturod ka nga agsa-usaw. Ita nga imay ni Mari Rosita. Takrot ka magayam. Ala, ingkan. Siyak amis mo ti mangiguyod kan ka iti ayan nanay. Itay pa'y nga gururay jay tao. Si kamot gaya, Mari Rosita. Sabon kon chocolate para kin ka, mare. Ha? Umanay mat siguro day tanya. Eh, sa anak mo ta dumaw dawat, Mare. Awatam kitin. Umanay mat siguro day ta. Tapno agsardeng ka amang istorya kanya. Damag kukot kanayon mo nga iba ka alimmas tugak. Sipod nagawidak dito'y Pinas. Pasensya ka na, Mare. Tapno ibagakan ka, mare. Saan akinalastog wano kinaparamag tikas jay. Da kayo laeng ngamin ama nagapal tikas ta ti kapanunutan na. Tunggal adda makita yung nga OFW nga umasenso, ibagayo alimastog, wano saan pasikat. Saan ka di amabalin nga agbalin kayo latan anaragsa kadagiti bambanag anarag patipada tayo a tao? Sorry talaga, Mare. Umapalak lang amin kan ka. Maminsan pa'y nga damang ko. Talaga ang makaraman ka kanya, mare. Ay, nawaw! Di tay rumbeng nga apalan wenno dadaalan dagitiin masenso iti biag. Pagbalinan tay kit di kumaida nga inspirasyon, tapno maragpat tayo met dagiti arapaap tayo iti biag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.